apakah Rules Autonomous Council kan longer special session mo man pas yo tu ka bil manum syashu yaki bamdeki trajalla ni ki tribal ni election and council ni ka khandai tarik kamla khandi kata yo ka dap ni la ya don la ka committee pa shua jo kata ru ka khat sound ka santarik em khat indro tarik ni le pelong ya ka jalan jong baro ki MDC juga Voice of the People Party ke bumi angka Parliamentary Party kata ka jenglang ya keren sebab itu hari bala jatuh jengja apa hills mat ke bubun hi MDC ki angka de ka por mangir in anan no ya ka edi rules mo te nyai hari mangel yang munjur kam tanya lara ka ST committee ke bang kakar kandai tarik jung lu lebih matau senam hari kata haka isi pat nyai rai bang ya semunjur hi bangin ngam anan no ya ka edi rules bagi mo ani kita ka rekam juga ada sekonsel yang ni amar kini ke edi rules kadai ka ba lashna da ka por ba la seng le ne la thau ya ka sekonsel ani ya ka six schedule la thau ya ka six schedule ne ka sekonsel ba dia kini ke edi rules thau da ka office jong governor hadi kata kam chimna don su konunu ka jing shna ne ka jing thau ya ka ain da ki sekonsel tikai ka mangyara kalau mangi sudon kami bangin amen no yaki katukan niki clause niki bentajo di rules but ndri nak kena jongi pat ke babon ngai pen pau bang ni nempe kerpang tangi kata ka ba ka badan nak ngilab nak section ni ka kendon ka ba pra mo ka ba keren sepang ki bala banong ki kertong ni ki bala menjadi election ha ki sekonsel bat ka siswa aku pra pat ka keren sepang kini ki bala ban lampun kini tersebut ni ini ong bangin pe ya baro ko weekend di edi rules namar bangi lalap bagi dan sibun ki jingduna kat pun kadang ya ki por mo kadang ya ki por kat kampanya iki do botawan kala compare bat kala don ki jingdan kam bangi lekot bangin pe ya baro ko ke edi rules ni pe tang ki tak ki akli ki kendon manta ka ba ar pat kalong bangi banle ya kan de ni lasudai bangi la ban konstitusi ni ban thung daka special committee mo desinatan na penjungi ka isi ni pun kam ni yo ban puli punya lembaga ni ka special committee ka ba ikit khat room yang senang itu ni san ekran dengan syura principal kata te hadi empat balapas kan ni ka di bakal lepas ka dari satu mesin sendai empat kelayo ka aksen ni ke munjur na ulat ni iya ki media ba chief minister kontrasan ba ulang ba ka general secretary council baka kasel san kunju ki ban pas kumi ka lihat kan kunju trendai ka jing snow ka jongi hi ka jing ya pin pau jing ki bapu ni ki MDC kam tam ya nak yang coba Voice of the People Party kalau manginum lek kerti ya kan mo ho ni tiap bagi ko ai ban ne dong ni mo ko da bagi bapu ki ba sim ka bu ya ka baraja po garis ni sokmen pat ba wat ada kan ni ka an mo ha ki ACDC kam khangla ki parjala ne ki pembeki dulu menjadi election MDC rai hadi lalu kata snem musumna dan nunur ubar jala menjadi election ini pokasi sakmat council bagi bagdehi ki rudum kimju wan vote kini ka council ko jongi asu yo ikat tu kan ni ki jingtho ke record ba akaba sedang jo ka council kata kisam chakles ba san pesan ko kila don ki MDC ibon de ki rudum tendrai ki jingtho ke bungi puli ke pempa ba kara de ke ki nak yang coba hoping ba pi pat le ki nong yale state ke report ki riurang ba ki patu nya state ki le pelong je ki bat kini ki MDC ke bamdai ki lupat ki la resign no padahal ka pol macam ada di mengata hakisam ki berada pelong ni ke persiang mo nak yang jom ki isi ki barem nak yang ki MDC ki la bersama non rak ban amen ya ke di rules kamar kamdai kaba ada nyile ru kamdai bangibut nak ai kaba dia garis nanti kai kaba labutha nak sarkar ni ham sutu kam na ngini suka ba chule asong set masong ban khang tangi kita itu kam ya ka sirup tai sertifikat la dangi ong ba ki di banyo ya ka sirup tai sertifikat kaba buat hang ni ki pun ki sirup tai ti tang kasih ki karu bar ki jenta nya la ban ong ki babon ki pat ki lu kan ni ki hab ya tai ong kam kita kumno apa ka hasil satu macam konstitusi baru ki dulu dalam Mizoram dalam ni puasa kum kita ki baru kan kadang yang bangi dan kam special committee telah ndai lada masuk kum ni kan ada ja pa governor mo
ai ku hukum ni uptha ini bagian convener ni bagian pelong ya ka special session menyakan ya ka tangi nam la ban kiat ya ka leu chairman ngaban pelong hi ya ka special session te kan song ngi ya ka ta ka jinya tai ngi na pelong ta ka special session ngi sa ka kawan ba kum ka ta ka nya subu la ka pha sa na uptha ko no ngi pelong ya ka special session ta ngi nya keren kan nya keren la ka ada ni ka puak ai mara hi ka bagian amen ya bar ko ka edit uste ka ya tahi ni pada kar ki than ni ga hamar baka idit us kap khang pi ya ki bat challa bat kunju ki pat ki lor ko kita le si jaka ke ba ki tham tam pi ba ki pi ba thap te ya ba thap te na ka tao ki ka ton kam hi ban amen ya kan ka rules ten rei hakini ki puni ki jaka nge pai wa na sa ki khat tu wat thap dismanse Desi kali kerja pembek nak kalian ka desi council affairs nama banyak election la pembek ka desi council affairs di kalau bedi ni buat kita ni dia bagi kaki bajaran kim sude mo banyak cuma tah ni ka election ka bedi ni maka desi council ka pe am tak di dustur ke kau sodi masih desi kim sude kan kau ya ka ngadu barang sang cekam ni kong ya sul sang kam kan mau ngasih puli kan mau su ya tak snap ten lai ngasih la puli tak gitu desi ngada pe bagi di snap you ka ngot tu ki yo kita ki MDC pembeli kasih kan ramai kita